Hei hi akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Mizo zirlai pole Mizo Students Union MSU General Headquarters Roy tu te chuan nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga chu pisa mu in tun hnai Assembly House at nalak chungchanga thuan thlen Environment Forest and Climate Change Minister Puti Zelun tlungan Mizoram Handicraft lam ten man son the nan Aizawl Handicraft siam na hunte atlo Prime Minister Narendra Modi chuan nimin Khan Varanasi Amazon project cheng vibe chasing khasang ni zale som hu honnale lungpum pum na huna mang United Kingdom National Security Advisor Tim Barrow chuan nimin Khan National Security Advisor Ajit Doval akom Mizo zirlai Paul MZP le Mizo Students Union MSU General Headquarters Roy tu te chuan nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga chu pisa mu in tun hnai Assembly House at nalak chungchanga thuan thlen Chief Minister Hnen Zirlai Paul Roy tu te chuan Assembly House a tun hnaya post som pakhat ta na nalak chungchanga lungoi lo na an nei te an soya heng bak a hian an recruitment rules sakhas ko som ko panga mi chu hlui to wangin en non ngai nian hria thu ten thlen boka hemi chungchanga hian zeka thu thlena bo zuin tum thuan soi ani Chief Minister chuan in hong takin an tu thlen te angai thak saka Assembly lama ho tu te po alo biak tur thu shilin atulanga malak ani zel tur thu soi ani ani biak na hin ain peer minister polrot ki male law and judicial minister puti zelun tlong te po antel ani nimin Khan MZP le MSU huai hotin Mizoram Assembly Secretariat nalak dan du lo wanga nalak sut ngetin Aizawl khopui chunga zirlai then khatem lungolo nalan tirin Assembly House to lan pung khoma he lungolo nalan tir na hikale thotani khian chunjom le ani donti MZU le MSU chuan thu chu introm simin ta langa an thu chuan talan danin lungolo nalan tir lai hian Mizoram Assembly Secretariat Secretary le official dangte chu zirlai Paul ngen na za lovina rukin pisan kai luan ti a he thil hi zirlai te thalai na jong mek te le zirlai Paul zalo na ani awangin athidim thlak ani anti a athleng non le ni chuan atulanga malak an tum thuan soibok ani nimin ve khan zirlai choi tu te hi MZP conference hall a thu khom zuin malak zel dan turan soi hova thatha lova malak zel ni se anti a zirlai Paul du dan anga he hnai la khi sut ani ma chon nungalo na hilan tir sinjom zel ni se anti ani Lok Sabha MP Pusil Rosangan Parliament Session nei tura Uniform Civil Code UCC putlo ni chuan Mizoram in adu lo ti achiang to a thei top chuin Mizo mi pui du dan ana chho pui don ti asoi nimina du dasan kendra Aizawl na biak na he thui chein pul Rosanga chuam abikin sa kho zelen na lam thirin mi pui ta na thalawang ti in Mizoram chona do dala State Assembly point andulo zia anlo pass to a Chief Minister ani na angtele MNF Party President ani na angin Puzoram thanga na thlen to a Koshan point na dulova political party dangte point an thlen to ani ati Environment Forest and Climate Change Minister Puti Zelun tlonga nimin Khan Aizawl Handicraft te to okwala Mizoram Handicraft lama ma an son the nan handicraft semna mun te atlo ani Minister Handicraft ti tu ten lo dong songin an harsana to sang Minister hnen lo thena shui pui le nang manga Mizo thil siam sang te enin raw material an harsana sutkiat ani the dan tur kong sang te soi ho ani Puti Zelun tlonga cha Mizoram chunga Shui nang te state in dodana pakhata tar ne suma chantina konga humhal angai to thua soya tuna mamo te hi reserve forest chunga mi lak arem no wangin ko thok tu te harsana sutkian ni theinan forest department ne tangkopin plantation siam theinan ngai to puyo tum thua soya forest nursery ate bulchan ani theinan kun thok tu te chu project lian zoka malak puyo tum thu ashil ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Campaign Committee nimina Aizawl Lalthan Hall Auditorium mitharlom lo in common neya MPCC Media Chairman Dr. Len Chungan Manipur boina chungchang resolution pulu chu pomani resolution pass ta ka hian meni thum san somni pathuma tanga thenom state Manipur a meite le zofat in kara in baina thleng mek chungchanga Congress Party chuan atir te tangin ngun takin a thli thlai renga he Manipur boina hena phena BJP sarkar thil tum ruk om nge nin an shia Christian te bekin tam tak chu sama halchet ani na le namte na jokte Rochimi tuma thiam takle rong takam malak na kalme ka hian Manipur BJP sarkar thuk takin en rong ngei ti chu Congress Party ngai dan le mu dan ani anti heten thil rap thak tak India min pum khana thlenga ti dar thong the thlen mek laya Prime Minister Narendra Modi India khole tuite thamon tro tong kam khatma ala nei du lo chu hria thiam theya an ngai lo thule he boin he rang theang bera me mi ani thena turin sarkar lai pui thachakna mangim Chakta malang hal turin Prime Minister Narendra Modi and put anti ani Directorate of Geology and Mining
Commerce and Industries Department bultumin State Geological Programming Board SGPB chuan an tho dan sang nimin khan an clear hova GAD conference on thutkhom a hian kumkal da chunga Directorate of Geology and Mining le Geological Survey of India Tripura Mizoram Circle na tho sang te tarlan ani a ni kumlama SGPB thutkhom neita ka pomto malak na te soi ho ani thutkhoma tarlan ni danin sarkar kumliam ta khan Directorate of Geology and Mining chuan sarkar sumboma cheng noi za somni pani singkwa sangsari zali somret pakon chunglu ta hetila hin DGM chunga Mizoram Pum and Call 2 thok tu het chu somni paret ni in sanction post to somret paruk ani DGM noi hen dan thar pani the Mizoram Minor Minerals Concession and Prevention of Illegal Mining Rules san somni pathum le the District Mineral Foundation Rules of Mizoram san somni pathum an siam chu cabinet recomin kumin kumtilam khanalo pom to a heng dan te assembly thutkhoma pom ani nuwa man thei ani ang Mizoram Pollution Control Board noya Mizoram EIACP hapoi hotin Mission Life Program noya van mahotsap sang samni pathum lomna chikhata ta nimin khan thingtriak phunin diet practicing school chaltlang Aizawl a hun manani a he thing phun na hian zirlai le zirti ru somrsari paruk chuangan tel ani thingtriak phun ma hian program toite bot sai ani a Mission Life chungchang ba ka van mahotsap to bulle athil tumte EIACP hap ho tu telama tangang lai thakani a he program atel te hian life puala intiam na an la boka diet practicing school huam chunga thingtriat engamozat van mahotsap polihan phun ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi Chanimin Khan Varanasi Masona project cheng vaibel se sin khat sang ni zale som hu honnale lungphum phum na hun amanga Prime Minister Modi hian project tho zo to cheng vaibel se sin khat se som ni man a hon ba ka project som cheng vaibel se sang khat som som pakwa bultran na lungphum phu mani he ba ka PMA rural housing le Ayushman Bharat hamchana dong tu tenen anin kombok ani thu soin Prime Minister Modi chuan sarkar in chomdol na hi mi puinhena direct a apek mai ba ka direct in mi pui lam ngai dan pu angai thati a hei hian eiruk na ati to pani ti soin sarkar chuan chuan no omle turte hamchana turin thei top a chu azelani ati bok Prime Minister chuan PM Awas chu kumko chungin chungko vaibels li chongnan dong ti soin chen in sak te hi atamjok chu me chemhinga chinchi ani ati bok United Kingdom National Security Advisor Tim Barrow chuan nimin khan National Security Advisor Ajit Dovala koma ram pani ten an che vel le khovel thil thenga antana hlok na turte an soiduna ram pani ten firfeka chenne le tharum thona titlem tura thoduna tilen dan turte an soidun ani mi puiro relna rama firfeka chetna le tharum thona chuan mun an changlo ti anin komna hian tarlan ani bok thudon danin India lama tanga ayo te chuan United Kingdom ma Indian High Commissioner thok officer te tana la thei tharum thona chungchang an soilanga heng mi telaka hian na taka mala turin UK sarkar chu an ngen ani Chanchinthar serti topnan atlang pui Mizo Zirlai Paul MZP le Mizo Students Union MSU General Headquarters Shroidu de Chuan Nimin Khan Chief Minister Puzaram thanga chu apisa mu in tun hnai Assembly House at nalak chungchanga thuan thlen Environment Forest and Climate Change Minister Puti Zelon tluangan Mizoram Handicraft lamten man son the nan Aizawl Handicraft siamna munte atlo kwal Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan Varanasi Masona project cheng vaibel se sin kha sang ni zale som hu honnale lungphum na hun mang United Kingdom National Security Advisor Tim Barrow chuan Nimin Khan National Security Advisor Ajit Doval akom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani